le kana bo di pa ban ba ka ka ma khanya ni no wan chung ro tong de di se Haphang o Dombor go ba o daga tourist spot ba bo Lekya hambat joto media finance rokno jadi jumbai baksa nero khai o daga mandap family babu sini sen kaleja sini em Khulai sini em TRIPURA Tegu Railway and Company Limited ni kalau railway ni isu kasih company terima kasih orang baca auto body water body tu pakai utilize kali karena gini ni Ttaadc हम लोग का ना मतलब जो तो साइड में और Dombor ini कमाल दोमोसी वो karena gini untuk naik road terima dia untuk mulai salia kita ada untuk yang sebelumnya oh dah ini baru masih water treatment kayu baru nanti Purna di vaksin untuk bebas kayu dan sengaja masuk kapal di bawah ini awal lalu kemana drinking water di bawah ini serangga kurang serangga kalau harus serangga tu kalau tu awak kerja di stage over salah kusoro di department office para sotero di kantai dia apa permanently kono projects saya especially in rural area water layer competition. During kandidatnya itu lagi yang 20 meter jadi kan kalau tahu 30 meter mampu ya 50 meter mampu ya 100 meter itu mampu ya mereka kalau cara sini juga yang naik kan suatu jaga walking highway drinking water facility highway aja ada di sini part terkenal highway bagus event di rumah resort itu ada bangun juga orang di business company also di orang di jalan kan so sampai hari ini per day minimum per family di bagian itu sudah at least semua area itu tabung target kayaknya boleh bangun staff kayaknya orang di area orang seperti Amchai orang 7,000 habitation 7,000 para penduduk family itu orang di Indonesia banyak orang yang orang di aspal di at least 7,000 dibangun per day per family itu sekitar satu kali cari kan rumah aja orang proses kayak orang biar properti biar sampai kalau dia kalau jadi untuk saya mana de bravo proposal drinking water di crisis situation lagi ke dia se promotion water supply bravo mai di dia rumah di Bwkhatwi lagi tu segera dibangun ke south east Khulai district ini bed sekali jalan district saya Dombor di tolak kembali orang mana water pipeline telanggoi total project teknologi di masa lalu sih similar city wo arah negara ni tu no telanggoi ni kalau negara ya mana ekdom mana 100 kilometer hatal itu tu nodi ni tu no telanggoi sih selalu tu saya mana part arah sih borok part no sih bodoh sih kasih project tenawi similar city no borok festival lagi Jadi arai hazar tu 3,000 project borok sih. Kamu silakan awak motor project change borok arai hazar tu 3,000. Wah kita coba berarti ini arah ni tu, arah baru ni. Jadi, macam
Kai area wo dana tu facility kai omo India government will initiative nai to get chini Tripura ni ngi India government no state government will to impose kai na do yo kono kai ni ke to proper KPI na expert team na wo kono kai sim kai le actual sabu tangan bangai besu dang na nai omo to expert kono kai ni kai na chini or ni engineer ro kai cham kai ni ba kono kai ni kono besu cost na ro kai ni ya eta last of kai so kai me ya chini additional staff engineer by the Tripura जैसे इंजीनियर का हम का नजर हम बाय माय कॉपर प्रोजेक्ट रूम से डीएक्स नारायण में हम के प्रैक्टिकल साइट खाली बार न बेसिक कंपनी हम हाई जे मोटर प्रोजेक्ट खाइले बरो नो नाइन ने रो समय ना बरो वे खाइले जे सिनी बक्ति एरिया तलाने सिफाई जना एरिया तलाने के बस काम उसने तमा कोई ना जे हम हाई कैप्टन बस काम वाटर ग्रेविटी बस स्पीड ना ini orang ni Haphang pusat kono bahasa Haphang na orang pun mana kue ni isi ke mana si nari tak kerana dia orang dia orang pusat kue ni dia Haphang kue ni mana pada kaca point tu lawas hal dia cari tu kita sini ya nanti kita paham besar amat ini cenghat ini naik hai amat time ni berapa Sekarang jembus sekarang kuasa saya kuasa. Actually, sengkini Bradweight Company Limited ni kaisa seng obong ka under the railway department ni kaisa PSU kaisa ni company. Obong narok saya mana Kolkata ni Howrah Business namanya company. Obong under the railway department tu kan. Kita cengor ni mana? Sini Tripura wo jodoh ni se problem tamat tu kahaman tu sini Tripura salah apa yang tu kahaman. Ketu kaham baik ke riman permanent solution tu ini baik ke riman. Apa nanti berapa baik sini CM saya orang ini sekarang kau orang salajak tu CM saya kau salajak niat kerja. Cuma horon berapa no orang Dombor tu kerja. Sini plan agen sini cengkai se plan nama ni Dombor ni tu tak lagi benar orang nak Dombor ni tu bang ma baik. Orang tu yang kari Bangladesh हमले या किन्हीं त्रिपुरा हमले या वो दुम्बुर नीति नो यूटिलाइज खाये सेफ ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट खाये बाहर के जॉब तो त्रिपुरा वो नो वो तो यह तो कुछ वो तो वो तीनों ट्रीटमेंट खाये चें जे जागो हलों पात हरो कॉल काई बुती खाया डीप सबमर्सिबल काई बु खाया अब हाई जागा रो पाइपलाइन बेके वाटर ट्रीटमेंट खाये सारा त्रिपुरा तीरी ने नहीं के वो कैसे मेगा प्रोजेक्ट अब खाई के आगामी दिन त्रिपुरा तीनी प्रॉब्लम सॉल्विंग है नंग आगो तलो तब बरन दै खान के साइडरा ने दै खान हावरा ने तो दैमाने तीनी से साके वेट खाने दं इनके ग्राउंड वाटर लेवल तब तला थांरो जत जगह न दैनि क्राइसिस तब कल आगे कंसा कंनि बे दैमान तमान थोया ये और 3 मेगावाट जोंनो खिलांग रेना नि कक दंमाने तब 3 मेगावाट electricity cengmaya, oh tu yang ini sih tahu samung nanya hayung itu, orang arom ni orang kaham ke, sas ke arom itu kaham ke orang benefit maya, mereka opon ni tu ini le ceng treatment kai jadi syarat Tripura agar tim terbetik krisis yang syarat Tripura jadi opon kai treatment plan kai opon distribute system ke 3 besar 4 besar 5 besar nantun, tu kan plan no jadi ceng sukses kaiman kan ke, apa kehamung le syarat Tripura wo tinggi krisis lama kasolai tinggi bagai tinggi yang ya tinggi di sini, ke opon no jadi kayak mega project kaiman ke ceng state government no convince kene, central government no convince kene jol जीवन mission ni to khailai tongo kintu chikon be saksen ge mega project khai chikhan abon bagino boro kotor project khai cha ko bahai even nikhil ji song tongo saimat na duni Mahendra Singh Dhoni ni farm house sanamnai ro tai kotor rail department ni PSU si boro under the rail department ke kotor project sanamda kompor no chung phulu khai ge tini tui phulu khaposu tor ke chini te ke potential ga ka tor ise tongo tourism तो चीनी रो जेहेतु चीनी एडीसी एरिया वो चीनी तब मुख्यमंत्री मानिक साहा जी वो बाहिनी साइड दो
ग्रामीण माने नरक बस कांगो बो साका जे त्रिपुरा आमचाय एडिसे आमचाय जे टूरिस्ट पॉसिबिलिटी दं आबार तेबो एक्सप्लोर खायनो नांनाय तेबो इनकाम जनरेट खायनो नांनाय तेबो एमप्लयमेंट खायनो नांनाय कि चुंगोर सिनियर आइलैंड दं प्राय और 32 टा हाई आइलैंड दं चिकन बाय प्राय 100 हाई आइलैंड दं ओवरऑल यूटिलाइज खाय चुंगोर बाहाय के टूरिस्ट न तेबो अट्रैक्शन खाय वर्ल्ड नि इंडिया नि टूरिस्ट और अट्रैक्शन खायतो भी खायमान इनकाम जनरेशन रेवेन्यू जनरेशन खायमान आबन बगै न जों तम मते खायमान र एमजे नारिकल कुंजरो त कटेस्टेट दं किन्तु आबने एलाबा तम खायमान आबरनो तुइबो बरनो फनु खबर ताइबो एक्सपर्ट थंके बरक आबनो तुइ जन सजेशन दनाय के किसु दाता संमारने अफाइके फाइने साल बाइके जों खायमान आबन बगै जातियमन बगै न तिनि बरनो ग्रेजुएट कंपनी बरनो जों रिनिटुबि फाइ फनु गायमानि हामबाय सिनि एम साहेब न जिनि सीएम नम्बर ओ इनिशिएटिव बेखे तिनि जोंरो फाइ सब पेलेखे कक सालायका hopefully जों दाक्ति न प्रोजेक्ट रकम खायै जों सेंट्रल प्रपोजल देनाय स्टेट न प्रपोजल थ्रू स्टेट आइके जों खायके हांके आगामी दिनाव मेगा प्रोजेक्ट ने जिन बर रकम कैसा दैनि बागै परमानेंट सल्यूशन एमप्लॉयमेंट जनरेशन हामबाय